Hakajing Sokhia halor kajing Shimrai ke Sarkar Jilla ban penbet thmai ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act Araja Arpsau ka ba ailat ya ke Investment Meghalaya Agency IMA ban thiet jaka ban iPad shakinong kan shokam lani ke investor kala penlong ya ke Hinyo Trap National Youth Front HNYF ban penpau kajing persya ka bajur halor kani. Habakran sigilat patai kubor hak arpau tarik unok pra araja arpusau Shillong Press Club u Presiden rangba kaniga seng u bak Sadon ke bla ulaong. Bagajing tau ya ka IMA ka long ka bersya ya ka Land Transfer Act kat kendai spa anyo puar jong ka KHADC ban ongru bakum kaniga an kampat judan ha kaniga jela bat kalong ka bamla ban pedang. Nalor kata ulang, baka section ke balai penru jong kenigaan kalau penklan bor palat yo Myntri rangba ke jela bat kum juru yaki kenhun Myntri sarkar ban apply jaka na ke benta ki bam de ki try jela ke pemot kila ban Pynwandur ya kenigaan ha ke nu por kat kum ke jingbit jongki. Kan ke IMA tetapi yo ke IMA kepala sina dari sarkar di kementerian tsunami invest Meghalaya agency ke bawah, kami ini benar benar menangsi yang naik sih office jom chief minister yang kasih kopi dalam ini mentah. Bahkan jika sih ke bawah insasam sih kita perlu milon ni passport di point, tiba ni semua hal yang sejauh yang dengan MSIPF Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act harga pusat. Kecil persya, orang mungkin orang berjual persya dan mungkin mulai hidung bagi mungkin tiba konsel, tiba paneling yang persya yang ini kan. Ain bagi aku mulai hidup itu district council atau jangan orang buat penyajian bagi lah terpakai kecil persya, bagi cuma bang pilihan jomki yang ini kan. MSIPF harga besar jom sarkar ini. Ka poin ka ba ningkong ka bang ibu wala ni ko pareng dengan keren khasi dengan Steve pasisiam nyong ngi ka poin ka ningkong kajing krit nang kajing Pynwandur ya ka ini jumba ka ni ka kani ka ini ka dong ka bo ban snai ka ka landan ni bakan tip jaga bakan porsi sikilan berkuntar terter kajing tunggu juga ini jumba ka ni ka ban tip jaga kalau ban sasam tak ya kerja itu ki company di bawah apa yang bang ini semua kali hani orang bakal terhadap kontroversi ini kalau pasca akan Meghalaya transparan nama apa kali kaya ni kali kalau nak agent jom kasoka banti jaga nama tadi non tribal entities kalau ke agent jom kasoka banti jaga nama non tribal entities ya. Ukli juga ini udah CEO bentuk ke sokat, tambah kaya ni kali tanggal 2 bulan, CEO udah tanggal 2 bulan. Bagaimana kan dia kata bahwa CEO juga kaya ni kali tanggal 2 bulan jom ke sokat lembaga nikah, nama ke section ke Rio jom ke nikah, keren kumni. Vacancies expire of nodal agency government ketika IMA hanya kalau not to invalidate proceeding yang land acquisition. Dan hanya kalau no act or proceeding of the authority shall be invalid merely by reason of. Kemudian menunjukkan dari kecil pentrikam yang bor jangka IMA kabala pan nuntrikam tangan tak ini kita. Bakal vacancy hagajing trikam jangka IMA. Tadi kabi bakal no kacing tuko kacing thumya ubri ko CEO nomor C ko bakal no kacing pamlay pa guarantee hakar pom trikam jaga authority kabam kersian yang kacing ko jaga jongki non tribal entities kabam ni yung kani IMA kadai tanggal 2 bulan andai kabor kongsan ban patlut igini jaga bala kadai ka general council jongka IMA But High Power Committee jongka IMA kaba la chair lalu chief minister. Kamu bawa kita acquisition ng syakmat kandai be kanya hilimba kashpi jong chief minister baki minister. Naman dikhot jongka general council but High Power Committee kita chairman of the chief minister but ki members they not big of Safoka they cabinet ministers. Kabawa kala acquisition procedure ng syakmat dengan kanya hilimba kini politician kiba don harbor bat ni semua kui
lada bensiat bor kolak hak politician ke ikut jaya lada ni kecima mat kau yang ni semua kau nak ni kalau bagani kan hak ini khap jongka governing council but yang khap jongka high power committee la mensiat ni chief minister of the industry commerce cabinet ministers or chief secretary the senior secretary of government but kunta tarta hanya kembali suatu baka kendau kesiap hangni apa ka jela jumi kedai ke jurisdiction jongka district council berbalengan bagi khap jong district council timdon benta hangni lah ka kedai aku capacity di khap jong district council timdon benta baka ba ka district council kedai ke custodian di kendau siap nanti try hap kendau siap kedai di traditional institution begini tu. Ti yakiniru la bypass. Yakiniru la bypass function mo incorporate ini hak kata governing council dan kata high power committee but la susiem yang ni ko ban acquire dan ban sim jaka ban aisha ti non tribal entities how chief minister but ki cabinet ministers. Nama kita observe Kaba kita bertemu in different capacities. Kalau kita berada di general council ni high power committee ki hak masnat di beliau dan ko. Jadi ni ketika cuma syirkai ba jong kanika Kaba bypass district council ka bypass ya ka kompat kenduk pat siap jong itu justru hal ini ko kasti suci minister ni complain ka section ko lai pusat ka section ko lai pusat jong kanika ka keren hal ini ko act to override other laws. Kata asal itu. Act to override other laws. हमने concept as otherwise provided in this act. Kemudian MSIBF Act. The provision of this act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other state law for the time being enforced, or any custom or usage, or any instrument having effect by virtue of such law. Kemudian Katkum kekendon pernikahan kan terikam compare lada kami habdur bat kini pat kiai jo kita terikam pok jelang juni bat compare wada kami habdur bat keriti ke dustur kabar terikam ke jelang juni kani ke makam syuk susu kemudian kani ada yang kata kala position jo government kabar i kumban bagi ke 60 dulu dia kala syuk 50 dulu dia kabar soka kala ban kat ngomong lagi jaga kita kata-kata kita ini komplain kepada ini ibu, baka section kepada Kyrwoh kalau kepada pengkalan bola pelat, ya yang chief minister dan cabinet minister bang acquire sekarang nama tadi non tribal entities ini, nama kahani kalau kepada section kepada Kyrwoh kekaran kepada the government may from kesokan atau pol kalaban di direction. Belong general, belong special, kabak semua lengkap. Dan ini Ibit nak kawan terkam di cincin juga dengan. Jadi kacing semua ni kalau komplain kepada ibu, ada opposition kepada ibu, kali ke section by Kyrwoh, Aibor governing council but high power committee. Nama government pun kali governing council but high power committee. Nama ini chairman chief minister but ki cabinet ministers. Kalau saya kali kalau indirectly kali Aibor pun Aibor yang chief minister dan cabinet minister kemudian governing council high power committee bahkan modify abrogate nani ban Pynwandur yang kan Katkum kejungkit kemudian kisna yang kan bagi cabinet section bagi kita akan twist yang kan bagi semua bit nak mendapatkan land acquisition terkata bagi jemaah kaba syirkai buat kumkali kan perjuangan kau akan jelas jumi mereka dikasih dengan hukum bagi sokar balik. Tiada lagi apa pada yang ketiga section kepala kundai. Section kepala kundai kalau undang jika ITS persia yang chairman bagi kita jom governing council dan high power committee. Lalu state investment committee, district investment committee, lalu yang nodal itu sih kemudian kita jom tahu ini lalu ini undang play jom ini dibentak dengan aku yang jaga. Kerana ini semua kini di ujung minister bagi cabinet minister tintai di landlord kita feudal lord kami yang kita pol kita kaum iswa kaba waktu judicial scrutiny untuk isu belum ini hendak isu kaba kum kaseng ini yang bongkat kebentak kepada yang kendo kesiap kumno piada utai lagi nak untuk kam berlung ke kes pada pilale bagi kam di bima komplain hendak ini kan kalau kita upaya ki yang kata kebentak ba melawan file kes melawan sibat isu legal notice melawan
yang chief minister cabinet minister pada kita berkait dengan ini kan nama balai kini juga kalau kita ban kita modify kalau baru berbeda kalau kok. Tapi kalau maka kebentar kalau ibu suka ini ICT kalau poin itu sipok. Aku poin kalau kentai kalau kan ini jumpa sub yang ini kan jumpa air cakap yang kita non tribal entities dan ini investors lalu ini kan. Kini komunis itu kalan acquisition proses dari salah satu minta kalau mereka sedikit. Gimana mereka? Kita ambil sedikit kita kontrol upaya cakap kaputan. Kita bomot kini belak milak pada bilang sedikit dan ini bilang grapping nafia. Kini kita bernyolong tak. Nama apa? Hakapa kadu ini kalan bang kalau ingkong sedikit. Dah kecil jumut bagi beri hutang kau. Bala penkubor kan nikah. Dari negara MSIPF. Kamu kelandang kau kan sedikit. Kaya ini kan secondary landang. Ndarayo ini sedikit dari jenis cuma berkibor bagi balong influential dan dibeli oleh power dan negara. Namun kakak bangun ke Jakarta kan ini kau sedikit maka apa selek cakap ini. Ni semua kan ini ganti long kumandung long yeng kalau undang syuk bandi kalau poi pulat habis nak Jakarta. Exactly kaya bak sokam Meghalaya dan bagani ka lu kamur bane hagani rupo. Tika point ko si po ka bangin ibu suci minister kolong bagani ka MSIPF Act. Usi minister kaleng di press conference dan kaleng di meeting uong bagani ka limba ni ka bun create ka $10 billion economy bara juga por ban create ka 5 lakhs jobs. Ini semua bu jikli pen sokar lo habang no ka joka pi don kam ban bu ya katen ban wala ka $10 billion ekonomi kan akal hektar hapsai ka ba habang no ka joka pi don kam ban create ya kata samla tuli job nani kam job opportunities ba kan tuli sinam pi don kam lagi kani kam sai kata kalau ibu kan ka jim persia kalau ba Kamdan ceiling limit, ya ka jingdon kam cakap dengan sokar, bak kamdan time limit, ya jingdon kam cakap dengan sokar, kata higa ni thong ni kata eternal sale out yang stick ni jing dedo pun ya ka cakap dengan stick, bak kani ka juang ba kata $10 economy, kata sangat jauh ni semua kani ba sukam klaim da korelate dengan kena compare saja, ya kata jingdon kam dengan lain position. Kenapa itu hoi ini sudah berwala ya ka development berwala ya investment berwala dan kami itu cakap dan kamu teriam umsum babu bat kalan siling limit bahaya kalau berlakuan ya cakap umsum babu. Tapi dakaba play ni kala kamu banjir kamu kenegaraan kan wala ya kan step susu ya ya bonyong ketinoy ka commercialization of land. Hari jelajah. Ya kamu tak commercialization of land ni kata jadi ethiat ya kerja kerajaan bah, don, kerajaan bah, mereka ni kan accelerate, mereka step susu ya kerja commercialization ya kerja jadi di kapital. But dalam dia kata commercialization ni kerja Kyrwoh tu kerja apa jalan Meghalaya kerja jauh bah, ni semua kampung di Thailand dulu, ni orang bagi jalan ni ke berapa persen di Ginora, mereka kesokan kerja bersutuk bah, nak berapa persen ngalah malau nakabut kata kalau kalau belum siswa hajim bang dan gino kan nilai nak kata 4% kepada 40% kalau kilangas farmers tidak 60-65% kasoka kapal jemut mau yang kilangas farmers kapal jemut pun balik di kilangas investors harga dijual teh harga apa kan mana alu ya ka jingkido macam kuda wat boduk busuk lalu buatnya ikam buat dari ulumah seperti Jakarta Nasional Indonesia, bahkan di competition level, kan level of competition berbudu dari kilo usia, lada buk sokar lembaga ini. Jadi ni kan nalor baka buk jemaah yang jemlong try ini kilo usia, bahkan ni semua bahkan ni ini kan industrial policy jom sokar, kadai land acquisition limbaga sokar. Long basically kan ada industrial policy, mereka land acquisition dan kalian jongka dan kalian jong sokar. Nomor apa? Lalu yang kuliah baik kedua jong berbun kini kan. Pun kini kan. Maka definition bahwa jong kamu
Hanya kalau penting kau in principle approval. In principle approval, hanya long means a general approval to an investment proposal by the board for facilitation purpose only which shall be subject to clearances from the concerned competent authorities under relevant state laws. Hanya kalau ya kumpul kalau mencuat, ki investors wala ki don kam jaka ni ki industry shop singkat khana ni ka biya inda ka pollution ka forest lada ka dege diamal ka biya inda ka diamal ba kunta ter nrai munta don kam shu banyak shunu ru lek bech ka ini limpa ka portal ko jongka online application lek bech ka ini ba ka dege kam jongka ini ba integrate ini department ba but lada na department ko kata kahai kaba baru di department kihaban komo par ke general council berkahai power committee kepada chairman daru chief minister but the members kepada di politician juga kepada di cabinet ministers yang kata kepada penbu ini ke Jakarta te kamu kini ka in principle approval kamu ke general approval bagi banai baik yang kini investors bakal juga ini kalau bang syakri bang facility ya kum kini kan baki New York kalah banyak speed up yang transition proses akan dijelaskan ini. Te kita ini babun ki daw ngai bawa ke district council kalau pasya yang ini kebentar ke babun ki babun ke pasya ini saya masih bang. Ai suatu inisiatif yang sokar dan ini saya pek ini sokar dan berjumpa belum inisiatif. Pada sokar kami ini mungkin mencium dari sejauh tunggu sokar. Pada pemulung sokar ini berkap ya stakeholders baru terus district council. Kenapa kami ni syai ha yang dibun kundul juga dikahan kepada ni bun di jima sudah. Syai, ayam ni kata kam kau kat ITC pakai ITC. Dia kata nak kaji ni pi ke Ibit. Lada usia mau bagani ayam ni kat kam kau kat MIDC pakai DIC pakai kiwe ya aku ayam Jakarta tu. Renggolong pi kau mencuba lada aku ayam Jakarta biar bun prosedur. Ya kabar ni upaya ni hun ke dalam upaya Jakarta rakyat dan bangun prosedur. Nama hendak mendapat untuk kami banyak prosedur kami lebih direct syaka syuki jumsiam. Kami lebih direct syaka syuki jumsiam. Hakni ke high power ke general council jangka ini, buat ke high power committee juga ini. Jakarta ke jumlah. Kamu bawa ini department. Hawaii mana hakni ke general council ki officer sarkar di members. Hak high power committee ki baru officer sarkar di power members nama mengingat ini suatu ini support officer sarkar dan Atiar chief minister lalu member di cabinet ministers kemudian ada kita joki kata-kata belum kayak kenika kamu mencuba apa kamu tak kayak mencuba awal kalan nimla dengan bawa ke sistem mencuba kalan position kata dari pihak lahun batai juntam untuk sistem mencuba bahasa ni totally cement industries project hill basami ini ki coke factories basami ini ki industrial areas basami ini Henry mendapat long pengkampen jurus kamu ketika ni semua ketika dia kan kalau agresif harus berbeda berkalan position kalau macam ni asma harus don kampen aku harus akan sokar kata dia Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya